Kedalok sung tini sama lanyai je IPL bisi se tam rule tiklai ka tai a role ni bising tu itai Sunrise Hyderabad dok prong player no bag retention khanya bag 3 jon player no confirm khai ka pura already bang no pai khip ka a 3 jon player sab tin obi ni bisi sung sama lanyai hain bag video no pai sa tai nai song di tai like share subscribe khanya ta po IPL retention ni rule ketenok saiman na party manjo to team no 6 জন প্লেয়ার রিটেন খাইমান তে 1 জন প্লেয়ার के আনকেপতা এই আইপিএল 2025 অকশন তা যত টিম নি আরো নো পার্স 120 crore রাং তঙ্গো 120 crore ni bising ni borok 79 crore rang kharsma khainai abono auction bang mas sabaini ta the player number 1 ke paijang nai 18 crore player number 2 to 6 crore player number 3 11 crore paijang nai tei 4 player bo 18 crore 5 player babu 14 crore tai 6 player ke to 4 crore manam ke to uncapped player samne hinjak je international retire na jak 5 বছর kai to retire naman eba ke ba je international chance man je national contract indian team thongchia umtai borong hina tan ke player gesung phade poila saimala je kaisa team retention ba khaipe pro already retention khaipe ka obong ka Sunrise Hyderabad bro auction sekang ngobrong ni player retention para final ke gabok para decision na kha yes Sunrise Hyderabad 3 jon player no bro pura rang robe pura deal loi ni pura decision kai sign roi na kha borong no 2025 IPL bang team thongnai a player 3 jon nu kha number 1 kha top player Henry Klassen South African pura wicket keeper batsman tai hitting 6 hitting ni jago pono pura test karo roine pura Sunrise Hyderabad pono paina kha number 2 kha pet kamin tana Simon thangnai biswa IPL 2024 20.25 crore ka paija e biswa man 18 crore paija kha tai bono thangnai IPL 2024 no khana je Sunrise Hyderabad no final talang thaka final to paire me ahipano hain bogi bon to ni Sunrise Hyderabad continue khainai ta hain bogi chung kaisa bet kami nogi manai Sunrise Hyderabad captain khamen 2025 bang je player number 3 ka Abhishek Sharma no bro already chai de karo ni deal final khaijak banga 3 jon player no bro final masano Henry Klassen bet kamin Abhishek Sharma o 3 jon player bro final deal khaijak pura sign rupai jan to bang thongnai 2025 je Sunrise Hyderabad thongnai ta tai 2 jon player tongbong no bro pura retain khainai pura almost retain khainai happen bang no pusuk rang rjangnai rjagi abokas abon kok thalai tong tabu number 4 ka Travis number 5 ka Nitish Kumar Reddy tai Travis bro konya rimano Travis 18 crore bro paiman tai Nitish Kumar Reddy no 11 crore bro paiman ang umai kawan so ta bro o player no pusuk rang nai ria abon kok ta thai tong ta haipan o 3 jon Henry Klassen Abhishek Sharma pet kamin bang already 3 jon bro final deal ke tan bro pai tan ta rang ro pai sign ro pai tan ta bro no ke tai umang nei je Nitish Kumar Reddy tai Travis no ke busuk rang nai busuk dam ko pai amun kok salai tang ta bro ta bu gedal na amun tala comment khai sarita je Sunrise Hyderabad tai sab no pai na mong sab player ATM card use kena an ke na uno tala comment khai sarita